Lakhipuronline na putok saba June gitang tarataret thangje numit ki Khomjinba Pao tabirasi. Ahanbada maroi Pao. Nong leptana chubana maram oraga silchar sar ki manong ising ichaw ka chap manakre. Nipun Assam ki makhada Manipuri yauna atai damna lairik sing rajya ki mafam da yahona balam thakre. Rajya asigi fisalonsa tawribi sing da kana ba piriba Sonirbhor nari scheme asida register tawna ba hairi. Hauzik Manipur da thokliba irang na maram oiraga awa ana tariba singi damak makhatana Manipur ki mapanda ki tongan balup kaya na tengbang pinari amasung amsu na emsu ga kusam naraga rims da blood donation camp amasil langkre. Hauzik mapung oiba Pao tabirasi. Nong leptana chubana maram oiraga Silchar sahar gi manungda ising ichaw thokpa chap manakre. Silchar gi National Highway Point, Medical Road, Sonai Road na chingba lambi singi mathakta ising thumjinkre. Ngarang Kasar Jilla Congress Committee gi mihut kharana National Highway amadi Sonai Road ki mafum kharada makutta nga phanaba in paiduna lambi mayaida nga phabagi saktam uba phangli. Kasar Jilla Congress Committee gi President Abhijit Pal na hai BJP sarkar chinga khut ka manadre Silchar gi mafum kayada cheliba drain singda phata haudina pik thana lesin bana ising chenpham leitaduna sorok mathakta ising chen ba haure haiki. Masina miyamda chatok chasinda awaba ohen bathanatana kariguma matam amada hektamak kudong thiningai oiba thodok thokpa yai haibina chingba wafam phongdokki haina Silchar dagi Ajit Das ki report amada phongdorakli. প্রত্যেকটা ড্রেনে একই অবস্থা, ড্রেনগুলা ভাঙ্গা, ড্রেনে আবর্জনায় পুরা এবং পৌরসভা যে কোনো সময় আবর্জনা পরিষ্কার করে সেই আবর্জনাটুকু আবার ড্রেনের সামনে রেখে দেয়, সেই আবর্জনাগুলো আবার বৃষ্টির জলে সেই ড্রেনে গিয়ে বন্ধ হয়। আপনি দেখবেন যে রাঙ্গের খাল, এই রাঙ্গের খালে আমরা দেখেছি টেন্ডার হয়েছে, ঠিকাদার কাজ পেয়েছেন, আজকে পর্যন্ত রাঙ্গের খালে কোনো কাজই হয়নি। মুখ্যমন্ত্রী এসে এখানে ওপেনিং করেছেন। এই যে শিলচরকে নিয়ে, শিলচরকে জনগণকে বোকা বানিয়ে এবং শিলচরের মানুষের আজকে যে দুর্গতি, একটা বৃষ্টি দিলেই দুর্গতি, বর্ষার সময় বৃষ্টি হবেই, সেই অল্প বৃষ্টিতে আজকে যে মানুষের যে নাজেহাল অবস্থা আমরা বিগত 2 বছর ধরে যেভাবে দেখে এসেছি, আগে কোনোদিন শিলচর শহরে মানুষ এইভাবে ভুক্তভোগী হয়নি। শিলচর শহর আসামের মানচিত্রে আছে কিনা আসাম সরকার জবাব চাই, জবাব দাও। Nungairaba paujel unsaga mari leinaba anaba makhal kamarom layengba haujare unsagi lamda maming leiraba dermatologist Dr. Jumnam Lokendra Singh MD AIMS New Delhi na unsagi anaba makhal kaya layengba haure. Kasar Lakhipur Khuman maning lekaida jayolda anirak leibak pokpa masung yumsa kaisa numit khudingi leibak pokpa numita nungthilgi pung 2 dagi nungthilgi pung 3 phawba aduga Jumsa kaisa numitana ayuki pung 3 dagi ayuki pung 10 phawba layeng chathari. Registration amasung akupa marol gidamak mobile number 9435548402 natraga 7637913072 number asida pau phobina bahairi. Mai Masingi Mantri Ranos Peguna ngarang June gitang taratrukta Assam gi tongan ba jila singi pre-primary amasung primary mahiroi singi damak Nipun Assam gi makhada tamna lairik lakh marfutaret hene yawba gari sing lamthakre. Hairiba lairik sing asida Assamese, Bengali, Boro, Manipuri, Garo, Mar amadi English ki lairik sing yauri. Tongan ba pauche singda GC College Silchar yauna atai rajya sigi College Nipan University da ontok pagi wafam kaktat kre haibadu aranba pauni haina Mahima Singhi Mantri Ranos Peguna ngarang mahagna tweet tawduna phongdokre. Mahagna hai hiramasigi matangda lakriba August hada pangthokadoriba Assam Vidhan Sabha gi mifamda Silchar gi GC College jauna College Nipan University da ontok nabagi bill oina pukhatlagani haina Assam gi CM nasu mahaki tweet post amada phongdokpa laikre hairi.
राज्य असि फिसालोंसा तौरीबसिंगदा कानब पीनबगी पांदमदा असम लेंगाकना हौदोखिबा स्वनिर्भर नारी की स्कीम असिदा रजिस्टर तौद्रिबा फिसाबीसिंगना लाक्लिबा जुलाई की तांग 8 की मनुंगदा रजिस्टर तौननबा हाइरि ममांग थाबदा रजिस्टर तौख्रबसिंग अमुक हन्ना रजिस्टर तौद्रबसु यागने हिरमसिगी मतंगदा अकुपा मरोलगिदमक स्वनिर्भर नारी की पोर्टल swnirbharnari.assam.gov.in नत्रगा फिसालोंसा का मरी लेनबा डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर सिंगदगी पाव फाउननबा हैंडलूम एंड टेक्सटाइल की असिस्टेंट डायरेक्टर एल होरिलाल की पाव अमदा फोंदोरकले मणिपुर थोक्लिबा इरांगना मरम ओइरगा अवाना तारिबा सिंगिदमक मखाताना मणिपुर की मपानदगी तोंगान तोंगान बलुप कयाना तेंगबांग पिनरी अपुनबा मैरा पाइबिलुप ब्रह्मपुत्र वैली आसाम की होजाई कार्बी आंगलोंग अमदी कोलाघाट की म्यूट सिंग यावना होजाई की सीनियर सिटीजन म्यूट कांगबो मनंगरांग जून की तांग 13 फयेंग की रिलीफ कैंप लेरिबा सिंगदा सेल की तेंगबांग पीख्रे अदुका कांगबो असिना खामेन लोकतसु इमा सिंगे मफमदा अंगंबा सेल की तेंगबांग पिरमख्रे हाइना प्रेसिडेंट लाइरेन लाकपम ओंबी बजेंती जनरल सेक्रेटरी मधुमाला देवी लाइरेन लाकपम श्रुति कुमार ngathем prem babu amasung taurem nabu kumar gi mihut kangbo asina khanghalakle Manipur gi ngamkhai ngakpagi landa asoka pananglaba ipurupsa singidamak layeng bada mathau tagadaba I phanghanana bagi pandamda All Assam Manipuri Students Union AMSU amadi MSU gi president Kongrai Ratpam Haridev ki luching makhada All Manipur Students Union ga khusamnaraga Regional Institute of Medical Science and Hospital RIMS da kathoklasi ima ki damak haiba thim da blood donation ke mamangarang jun gi tang 13 tagi hokre ireicha khudimakna dan tawbiduna awaba tariba mathau taba icheninaw singda phanganana ba mateng pangbiu haina asangbam sopon General Secretary AMSU Central Committee na phongdoragle ngarang pukchal chawraba icheninaw kunna masagi donate tobiraki aduga blood donation ke masi mathang chatharagani haina pawasina makhatari Nungairaba pau khu tang chikpa nerve ki anaba khwang janglin gi anaba brain amadi BP stroke oiruba singi anaba kayabo digital clinical magnetology scanning therapy na layeng ba yahale layeng asina hidak amata yaudana haksangi cell amadi vital organ singbu mathau ningthina pangthok handuna tongtha leiramba amot pasing sengdokpa ngamale amasung kidney liver heart amadi brain gi mapangal kankat handuna hakjang phana thamba ngamale magnetology scanning therapy asigi kanaba lobiu masimak lengsin birago energy healing center first floor smile market central road silchar 1 Nongmaijing natabada numit khudingi ayuki pung 13 dagi nungthilgi pung 1 phawa layeng seri chief consultant Dr. M. Santikumar Singha, lifestyle medicine consultant, Harvard School of Medicine, USA certified, mobile number 9435070286. Aigi nungino dini kawe, aigi makong se narakadagi pada problem oidana makong se pomaga makhugi tang sida hana hawe anaba se hanbe yorapa se, adi ay atopa hidak khara charabde amung henjale. Hinjalabadagi sar manakta chalaga sar jengbadagi mari mangani se jengbada aigi masase kyam jamna phai haibdo ikhangi adega dik Santi Kumar se mangom Santi Kumar se gadan tadra lapani ati nungai gi ngak mari se nungai ta ba si na ba si hinjana ko konung chang ba si ko si chu nungai ngak si chu nungai Aigi ming S. Manikumar Singh Rongpur dagini aigi khuru anigi chik sabagi problem si matam kuina dagi leragle Dr. Jenghanba kaya jabak punmang jenghale hitak langthak kaya chajare adum pungpa phabang amkhide energy healing center Dr. Santi Kumar ki chamber da laksaduna ma katana jaraba matungda ngasi numitrani rom pharakle ina magi makhada dilayeng jaba hujik phawgi manungda aigi khuru chiklamba problem leramba mayam adu aidi phabaga manare khari gi matungda di aidi aigi khuru problem si mapung phana pharagani Aroi bada maroi pau amukhanna nong leptana chubana maram oraga silchar sar ki manong ising ichaw ga chap manakre Nipun Assam ki makhada Manipuri yauna atai damna lairik sing rajya ki mafam da yahona balam thakre
राज्य असिगी फिसालोनसा तौरिबिसिंगदा कानाबा पीरिबा स्वनिर्भर नारी स्कीम असिदा रजिस्टर तौनबा हाइरि हौजिक मणिपुरदा थोक्लिबा इरांगना मरम ओइरगा अवा अना तारिबसिंगिदमक मखाताना मणिपुरगी मपानदगी तोंगान तोंगान बलुप कयाना तेंगबांग पिनरि अमसुंग आमसुना एमसुगा खुसमनरगा रिम्सदा ब्लड डोनेशन कैम्प अमसि लांखरे लखीपुर ऑनलाइन यूट्यूब चैनल की खोमजिनबा पाव संदोकजबा ngasi gi oinadi matang asida loijare।